Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkingnya Babe, apa kabar semua? Baik lagi sama saya dari Putra Betoy Fishing. Nah, hari ini kita menuruti undangan Pak Erwin sama Fahmi nih di pemancingan Telaga Jeruk Purut. Ini acaranya pengelola apa sih ya? Kuburan Jeruk Purut ya. Iya, pengelola inilah antar pengurus pemancingan pengurus kuburan Jeruk Purut dan Korwil Jakarta Selatan gitu. Jadi kita diundang untuk mancing juga di sini dengan tiket 350.000. Nah, mudah-mudahan hari ini juga mantap dan uji coba lagi kita pakai nih. Udah ketemu settingannya, umpan babe, esen durian mix sama bendingan kita yang baru nih. Kemarin kita coba sekali di sini langsung total. Mudah-mudahan hari ini hasilnya juga maksimal lagi. Oke, kita aduk umpan dulu karena udah kurang 10 menit lagi. Kita dibantu sama Pian, cuman Piannya belum datang. Ikutin terus. Oh iya, jangan lupa like dulu, komen dan subscribe yang penting channel Putra Betoy Fishing agar kita makin semangat lagi bikin kontennya. Oke, kita aduk umpan dulu. Kok ame-ame belarang kupu-kupu, tepuk biar rame umpan babe mau diaduk. Kita pakai bendingan langsung pakai. Krotonya ketinggalan sebesek, pagi-pagi udah bawa ketinggalan, nanti tinggal dikerotoin doang, udah kelar. Tuh langsung dikocok aja ya. Baunya mantap. Nah, sampai dulu. Dah selesai. Kita lagi pengocokan. Mantap. Langsung kocok aja, pengundian apa? Harap didengarkan nama dan tampaknya. Udah. Yang pertama.
was 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.
apa biar besok nggak jadi mancing. Saya di sini. Aku besok main 2,5 ke 300. Ya. Ditarik aja. Aduh. Oh, mantap. Nggak apa-apa. Oh itu nggak apa-apa, ikhlas redo, lillahi ta'ala. Maaf ya. Mantep ya. Anjay. Iya nih. Waduh. Kayak ayam aja. Itu apaan? Iya. 28. Paling juga 30. Airnya doang. Ada Mud? Nggak ada Mut. Ya Mud, satu lagi Mud. Nggak ada, Mud. Kita lihat Mud, hasil Mud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, No, kanan. 8, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Berapa? Tambah berapa? 6, 37, 38, Tadi satu kan di situ. 40, 41, 42, 43 ekor. Guys, kali 5 ekor Mut. Kali lagi Mut. Maaf ya Om. Tapi Cang nih yang punya acara Pak Arwin Lapak 51, gimana Pak Arwin? Ini acaranya acara apa nih yang kedua kali ya Pak? Acara kedua kali silaturahmi dinas dan suku dinas 5 wilayah kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Ya alhamdulillah teman-teman sih pada ini ya antusias untuk ikut lapak full. Cuma ya sekali lagi mancing itu skill dan hoki. Kalau skill nggak ada, hoki nggak ada, ya usaha terus. Duitnya ada. Dan itu duitnya ada. Terima kasih buat Putra Betawi yang udah ikutan hadir tiap acara kita. Sekali lagi teman-teman subscribe, klik loncengnya nih Putra Betawi. Ojan, mantap. Juga mampir di sini Jeruk Purut. Mampir. Bang Bagong? Ya, sama Pak. Sama. Iya. Sama. Mantap. Mantap. Aduh, alhamdulillah mancing hari ini udah selesai. Tadi kita dapat 43 ekor. Supernya dapat super kuning, gara-gara super kuning tadi pertama super kuning itu 2 biji ngambang di lapak kita, jadi ikan kecil pada ngikut kabur. Nah pas sudah pada kena baru mau lagi tuh soreannya. Kita total kalah 5 ekor, 40 berapa? 48 lawan 43. Kita 43 ekor. Nih lawannya AA nih, pasangan kita dulu nih. Jago juga nih totalnya nih dia, kurang ajar. Tapi alhamdulillah tadi masih umpan babe sama esen babe, bendingannya masih masuk, mau banget ikan. Tadi memang ya udah biasa sih, super tuh emang ngancurin ikan gitu kan, jadi harus dibikin ulang lagi. Akhirnya sore baru masuk lagi, kalah 5 ekor, gak apa-apa lah. Yang penting puas dietakin hari ini. Buat yang mau pesen umpan babe esen babe bisa langsung kirim deskripsi. Jangan lupa like, comment, subscribe.
channel Putra Racing, sama katanya saya Putra Racing, Evan Racing.